Ubambekile kepha bathi bacela nje ukubingelela upresident before simuve for closure sinike utata upresident wethu kathi uNongqika ngosuku lembeko sakhe. Masinike uMabuhlanga. Viva i-ATM, viva! Viva i-ATM, viva! Ngiyabingelela mina bekumene lo omephambi kwenu uprincess bakwaDlamini khona la eCOJ ukhosi bakwaDlamini Kingdom. Siyabonga kakhulu ukuthi sibe part kwe-history yanamhlanje. Upresident uyibekile kahle Manifesto, siyizwile, siyayamukela futhi thina siwukhosi sithi president sizonisupport because yonke into enikhuluma la yinto isizwe esifunayo esidingayo. Iqiniso spirituality esizokwathi abantu bahlale banobuntu. Ngiyabonga. Viva ATM, viva! Viva ATM, viva! Sithanda ukubingelela kini lonke, sibingelele upresident lo okhulumayo umzukulu bakaNxumalo oyinkosi kwaMabaso. Thina siyisizwe sakaNdwandwe nesizwe sakaMabaso sithi siyayemukela imanifesto ye-ATM. Sithi nje konke senikushilo mayelana nomhlaba, mayelana nenhlalonhle yabantu njengenkosi ekhona la eSoweto, ekhona la eCOJ, siyayemukela, siyanisapota ngayo yonke into. Sizothi nje ngomhla ka-29 May wonke umuntu akahambe ayovota. Sithi nje inkosi inkusise ney'hlalo zonke ngathi ngahamba kahle konke. Siyabonga.